Can. Ne geliyorsun? Özüm çakırdın hocam. Git narı. Git ben svolaç! Kalk! Canım sen git dedin mi? Git desem git öylesin be! Kaçar. Canım senin canım. Geçir koyçu beni. Çinele. Atanın degende atabыздın юбилейinde men bağrım bulup saldım da. Men başladım oşon. Yok tep bacılardım kılganımdan oşon ne bileyim o. Men az içmençi bir целый адам çıgadı. Şu sözlerin uyda şaşpay çay içip söşpöylü qanday deysin, ha? Şaka canım. Давай, делай, canım. Давай, делай. Ne şoğutat? Yok normal canım. Қолдайсың десің? Қолдадым canım. Көрмей тапсың ба? Адал сен не кылбайды ғой. Сен балаң түрейді отам. Мен сен не қарап отырмын? Менің балам же, менің балам десің. Извините. Canım. Мен отырғанда давай дейсің де. Қолдайсың мен нормально. Извините. Вам нельзя сейчас нервничать. Canım, boldu. Özüme geç canım. Demal, canım, men kinolardan görgümden moş demal attı kızım. Turçun arayla peregarım diye sasıbay. Geçir koş просто. Ешсің бе мне? Bakvay menen просто отырып қалдық жаңа. Benim ey. Катя. Катя. Не? Катя мен ойлап қойдым да азырча. Егер де биздин балага коштон төрөлсөчү. Анда эмне ал? Оштук болуп калабы? Ay içime boldu çey güldürme. Sapar. Sen mağaçı söz bergensin esinde mi? Ачам. Эмне деп сөз бердим мен? Экинчи баланы төрөп берсең, сум голдтон сен таңдаган алтынды алып берем дегенсиң. Алып битти жаным, сага алып бербегенде кимге алып берем? Алып берем да жаным, айкы барып. 60 миң сомдук. Алып берем, 60 миң сом мага проблема эмес жаным, алып берем сага. Мен сен дем уктатып кетесиң, не? Кайда уктаттым мен? Качан уктаттым? Койчу. Биринчимде да алып берем деген. Жаным, биринчимде экинчимде шарт да бар. эле. Мына азыр Дайте этпең нуктам Жаным, алып берем, алып берем. Извините. У вас полное раскрытие. Ой, это раскрытие. Можно сделать закрытие, пожалуйста? Пожалуйста. Бачи, бар жакшы эле болот да? Ну, роды преждевременные. Плод кичине чоңураак экен. Экөөнү тең сактап калганга аракет кылабыз. Кандайча?